Eleberri grafiko naiz album ilustratuen gidoigintza eta irudigintza topaketak egin dira Donostiako Artelekun azaroan. Arkaitz Kano idazle eta gidoigilea eta Ignasi Blanch ilustratzaile eta ilustrazioko irakasle kataluniarra izan dituzte maisu ikastaroetan. Ilustrazioak eta narrazioak elkarrelikatzen duten egitura oro izan dituzte aztergai, ikusgai eta mintzagai. Album ilustratuan ilustrazioak narrazioa osatuko baitu, narrazioak ilustrazioa lagunduko duen moduan. Álbum ilustrado se refiere a un libro fuera de colección creado conjuntamente por el escritor y el ilustrador en beneficio del producto último, ¿no? Se trata de hacer un trabajo con generosidad. El ilustrador deja espacio para que el texto se entienda bien y el escritor puede que tenga que dejar de explicar algo porque lo dibuja el ilustrador, ¿no? Es un trabajo de dos en beneficio de la calidad de un libro y es un placer trabajar en álbum ilustrado. Eta album ilustratuak zein eleberri grafikoak ilustrazioaz gain, gidoia, narrazioa behar duenez nahita nahiez, testuaren interpretazio zuzena egitean dago beste batzuen artean arrakastarako gakoa. Bueno, aparte utzita musikari eta marrazkilari frustratua naizela, hortikan aparte, kasu honetan nire funtzioa Ignasirena ilustrazioaren zatia lantzea dan bezala nirea gehiago da gidoia. Badaude ilustratzailea beraien gidoia idazten ari dienak, edo beste inorena ilustratzen. Orduan egia da normalean ilustratzaileari ematen zaiola testu bat, ilustratzailea bere etxean egoten dela, eta ez dela harreman gehiegirik egoten testuaren egilearekin. Berez, idealena da egotea harreman hori lantzea, testua aldatzea marrazkiaren arabera eta marrazkiak testuan ez dagoena ilustratzea. Orduan, hortaz jardun dugu pixka bat egun hauetan. Nola testuak laguntzen dion irudiari, irudiak testuari eta errepikatu gabe batean bestea elkar laguntzen duten azkenean emaitza borobilago bat lortzea aldera. Narrazio teknikak eta pertsonaiaren egitura lantzeko ariketak, gidoiaren eraikuntza, album ilustratuaren eraikuntza eta horiek lantzeko teknika desberdinak landu dituzte topaketetan. Guztia dagoeneko ilustratzaile maila txukuna duten ikasleen sortzaile gaitasunak eta baliabideak areagotzeko. Intento que los alumnos comprendan que aparte de dibujar personajes bonitos, estéticos, lo que sea, tienen que transmitir algún sentimiento. Cuando hablamos de psicología personaje hablamos del carácter de ese personaje, de su pasado, de cómo ha vivido. Es casi un análisis como de un amigo o de una persona que conocemos, ¿no? Hay que conocer a tu personaje, hay que saber cómo respira, captar esa respiración que hace que congelemos la imagen en un momento dado. ¿Por qué lo paramos en un gesto y no en otro, no? Esto es la psicología del personaje, saber cómo respondería este personaje a situaciones diversas, a estímulos varios. Bi folioko ipuin laburtxo bat irakurri eta bertan ageri ziren 6 personajeak marraztu arazi ikasleei, ezta? Eta orduan kuriosoa da nola ikasleak lehenbiziko begiratuan, lehenbiziko irakurketan hartzen dituen pertsonaien deskribapenak, pertsonaia eraikitzeko. Baina pertsonaia eraiki daiteke baita ere pertsonaien ekintzen arabera. Ez bakarrik idazleak ematen duen deskribapenaren arabera, baizik eta egiten dituen ekintzen edo bere isiltasunen arabera, edo ematen diren beste zertzela batzuen arabera. Eta igual hain agerikoa ez da pertsonaia eraikitzeko modu hori landu nahi izan dugu baita ere. Eta baita ere oso interesgarria dana zenbateraino marrazkilari batek lizentziak har ditzakeen testuan ez dauden gauzak irudikatzeko, ez? Zenbateraino askatasun hori zilegi dan eta testuaren eta liburuaren mesedetarako den, eta zenbateraino askatasun gehiegia zilegi ez den. Mende askoko historia dute dokumentu ilustratuek, baina album ilustratua 1960ko hamarkadan sortu zela esan daiteke. Egun geroz eta gehiago dira ideiak azaldu, informatu edo soilik istorio bat kontatzeko ilustrazioa erabiltzen duten publikazio zein argitaletxeak. Hala ere, ez da Euskal Herria kontakizun ilustratuari dagokionean nabarmendu daitekeen lurraldea. Por supuesto, el álbum ilustrado está con mucha diferencia de otros países, como por ejemplo Francia o
Inglaterra o Alemania, Francia es el país, yo creo que mejor en álbum ilustrado. Sí que, por ejemplo, a mí me gusta pensar que en Euskadi o en Cataluña hay una cantera de ilustradores muy buenos y que a mí me parece que las editoriales están despertando a esta posibilidad que si no sería perder una opción cultural básica. Está creciente, el panorama está creciente y sin duda yo procuro tener expectativas positivas. Viví 4 años en Alemania, para mí es un país de referencia, Alemania. Sigo yendo, tengo contactos con ilustradores de allá y no sé, por ejemplo, Wolf Erbruch, Jutta Bauer, me gusta muchísimo, pero gente francesa o belga como Anne Erbaut me parece que tienen un trabajo muy delicado. Y también gente que ya no está con nosotros, Gabrielle Vincent, una señora que tenía un dibujo buenísimo y con cierto clasicismo, pero de una gran calidad y de muchísimo contenido. Bueno, me parece que en Europa merece la pena pasearse por distintos países para entender cómo es el mundo editorial allá y el trabajo de estos ilustradores. Hay muy buenos, buenísimos. Me gustaría que los alumnos de este curso se acordaran siempre de Arkaitz y de mí, que se acordaran que les aportamos algo en su periodo de formación profesional. Esto lo pienso siempre. Yo estoy contento de ser profesor de ilustración y siempre me anima a pensar que a mis alumnos les pueda servir algo de lo que les ofrezco, ¿no? Estoy seguro que en este curso Arkaitz y yo hemos dejado una huella importante en su trabajo y que sin duda les va a repercutir en los próximos dibujos. Estoy segurísimo. Behar bada, bai Ignasi eta bai bion helburuetakoa da norberetik sortzen saiatzea asko, ez? Batetik ez eukitzea inolako konplejorik kopiatzeko, plagiatzeko handik eta hemendik. Orduan beti esaten da, orduan eta jende gehiagori kopiatu, orduan eta jende gutxiagori kopiatzen diozu. Orduan eta personalagoa da, bati bakarrari kopiatzen badiozu, nabarmena da kopia dela. Baina denok azkenean besteen lanen txorimaloa gara, handik eta hemendik egindako Frankensteinak besterik ez dira artistak. Bati lapurtzen diozu eskua, besteari begi bat, besteari torloju bat, eta denok gaude horrela eginda, ez? Gaur norbere autorretratuak egin dituzte eta autorretratuak egiteko tubo batetik ateratzen dute pintura eta jartzen dute platerian eta gero edatzen hasten dira mantxa hori, ez. Eta mantxa hori benetakoa danean, hortik abiatzen denean egia horretatik emaitza askoz ere interesgarriagoa izaten da normalean. Da nik ez daukat dudarik gaur hemen gurekin dauden ilustratzaile horiek sorpresa ederrak emango dizkigutela.